Халален o Ramazan ya oameni ge panda popa she negoli o quacu co anacla. Em capochminenda pandahari o diveta o postiva. Capochminenda o rachiata o ibadetia. Capochmini o Qur'ani tu cuinipe dove pobuter te cerenpe. Ama te pucea ecta o najbitno i najvažno pučiva. So Allahi mangjela amendar komase ko Ramadan. O Allah azza wa jalla che cerula lafita o posti na vacerja te bioven bocale ili pa te slabonen e kilaja ti kalen te meninen tumaro raspored taro haiba empiba na nego vacerja leallekum tattaqun ne bili bogobojazna takvalije teoren. Pa jakava jedino su Allahi mangjela manušendar, koma se ko Ramadan, te ova takvalije manuša. Pa značini, ako Ramazani nakjela, amen nadaraja pobuter taro Allahi negoli anglav, hemo gunahija i dalje amen gelo ke šaolem tečera, tega ni vačeraja kaja meno cili promašijam. Ako palo Ramazani i dalje na neamen pobari dartaro Allah negoli anglav, o harami istolo koji tamo dostupno kolajša je tečera, o namazi i dalje kamu klana ne teklamina ili pa ničpa, tega neamen promašijamo cili. Hem ako postijam svako dive koma se ko Ramadan. Se oposti ba na neko vođi, opost na neano vođi, nego oposti tano ko kalbi. Leallekum tettekun, te biovem takvalije, te perdjon da imani taro Allahi azza wa jal. A je takva hemo imani na ne nigde nego likaj. Ko kalbi insane soro. Ko boritano kulaso postinena, ama na čvola lenje ništa od olesta osim Bog heme trušneli. Ako bori oko laso, oko mase ko Ramadan, bud harihana, ama ko Allahi bare ovena. Duj različita manuša. Sjame manuša, kola postinena, a ujedno da bud hana, ama od olesta na ele ništa ver osim Bog hem truši. A isi okola komase Ramadan harihana ako Allah ta ne bud bare. Sad su tuma peko hadisi kotoro sasam ka pomini šajo postači katar piro posti na nele ništa osim Bog hem truš, ništa. Bog halipa hem truš halipa. Sebe pika je či blesiri postija amo mujo nesoro hovabđa. Šaj nesoro vođi na hala, na pila, amo kalbi nesoro gunahi čerđa. Šaj nesere ja kja pravdehine, ama godiko Allahi na dinja. Pa kjajta nijek bari razlika, sose mačeri pe akava. A o manuša je taro posti na nele ništa, verosim Bog hem truš. Sebe pe akava. Sebe pe akava. Od šibja mare postinena, o mare muja hovavena, gibeti čerena, lati pkiravena, miziviri kavga maškarko manuša anena. A mare vođi postinena, nahana hem napijena, ama maro kalbi kumasek Ramadan hem dale junahi čerena. Pa odone se avela pa kja smisla predaja kaj opostači kada piro posti, na nele ništa ave osim Bog hem truši. Samo sebi pijakamo. Pa u takvaluko značini prava musliman, sa su pomijam bud puti da te pazi neko Allah esere granice, ke tut niko nadikela, tega ni godite de tut ko Allahi modovagi unahi, ko amangea lestate duljove, olete ačave, se džane kaj o Allahi odova tutar na mangela. O Ramazani prava musliman avela, te sikavi amen, amen je korkori te penad na sebe pio Allahi azza wa jalla. Pa ako na ne promjena palo Ramazani,
Kiamende. Te açovai dale takvalie sa susijam ko Ramazan. Tola meno dia svest ko Allah sa susineamen ko Ramazan. Te pera Allah si kisești da sa superam ko masek Ramadan. Tara kameram do haram ya sa sora kisanam ko masek Ramadan. Tara kamari čim. Taro sadiso. Onda džabe o Ramazani ko kiamende na mukla nisam utrao. Jer od cilj je Ramazanesoro soavela, sa so pomijam ko početko na ne omanušte menini po rasporedam do hajba. Samo posebno raspored ko masek Ramadan. Suka si firese, suka heftarese, no dva svako dive nešto ne mogu. Redko te desini pete hajek dive, koduj dive je isto hajbe, ne. Pa u Ramazani na avela te menini o rasporeda hajba su. O Ramazani na avela sa so puta amendari sine nijetika slavonav, inšallah. Mekine kikala. Ala kja baškete slavona. Celo bešan gilesti. Teretane sao strano mangela ku Ramazani posti dojo kine tikali. Pa u Ramazani alo niso se aver osim so. Le'allakum tettekun. Takvalijete ova. Amaro kalbi dar prema Allahi te pergio. A o kalbi te ka pergio takva dar taro Allah, ovtega ni nesve pokorno poslušno kao Bog. Allah mu natke lam taruška muslimani. Pa pravaljem, ako komasek Ramadan, na i nam sposobna hem kaderi amaro pogled te perava. Ako komasek Ramadan, na i nam sposobna hem kaderi amari čip te araka. Hem ako komasek Ramadan, na i nam sposobna kaderi po namasite u šta, sad onda meni šukar bučecar, pa u Ramazan ka nastavi nam. Ako komasek Ramadan, kada i tano akala bučakola pomijam, lokhardo, svako je keman ušese, sebe peo šeitanja panle, sad onda ko spine akala šukar amelija delija, pa u Ramazani tečere. Pa u Ramazani prala musliman namerini pe pa do iftarija. Kobor iftarija ko celo masek sinetu. Namerini pe agar u Ramazani. O Ramazani merini pe kobor izdržijan, suzdržijan, kobor meningjantu, kobor pašeko Allahi alan. A jaro Ramazani pralo musliman merini pe. Odonese ma dozvoljeno Ramazanite na kel, a tu isto djunahi i dalje tečere. Kova čere. Ma dozvoljim ko isto ga fletite ove hem palo Ramazan. Trudem to dva Ramazanite mu kel trago ki tucete meninetu pošukar insani mu'mini muslimani tove prema Allahi azzawajal. Prava musliman, o Ramazani tamo dokaz, tuke ili protiv, ja kao veliki ti strana ili kao vel protiv tute. Pa ti iskoristijane sarvalani ka svedočini u Allahi tuče, ki tri strana kao vel, a molete zapostavijan, nemarno te inan, koga fleti celo masek te živinjan, tega no Ramazani protiv kao vel svako eka. Ako postinea, sebe pika i sane postinena, sebe pika odja i tradicija gjara no mare kurane panda, tega ni ka činjove umor kao vel tut, a mahari tikni nagrada. Postin nije teja te donese Allahe soro zadovoljstvo. O Allahi te kosel te dunahija, hem postin te prominetut. A džarket ka čere, bud pošukar muslimani kao ove. O maseko Ramadan, nelitano maseko tar oprostiva. Hem najbud ko masek Ramadani so čeraja dova e Allahe molina upujina. Allahumme inneke afuhun tuhibbul afe fa'fu anni.
O Allah, tu i nano dova ko oprosti nea. Voli nea to oprosti, ne oprosti manje da. Ama sar rodea oprostaro Allah. Ako kalbi mržnja prema lotiro prav kirave. Oprosti ba počmini tuta. Tu oprosti, pa onda oprostu ketaro Allah i rod. Si tu tvati saro Ramazani na alo. Se rizikujne atire delija ko Allahi da bulite omenu. Pomijama mene pa puti neli. Ema dio manusha ule zorale o kalbi alengere se obara subhanallah. A dio manusha na mangena te oprostine na oprostano Allahi mangena. A dio manusha na nemaš kar peste rahmetija rahmeti taro Allahi mangena. Ki predaja vela tuma oven rahmetio kolenge soj ki dunja ki pu ne bili tu menge rahmetite mu kjelo koja su ju prave vtahala ja Allah. Ma това хари амен да и наштите халова. Амен ям спремна, ама решу кардения коли ни мучинами, трудинами, те фърдален, само себе пикай наштите пена мопал халали туки чера. Значи ям спремна те ризикуйна о ахирети баш от дунялучка не саве. Завъзламе, кавге, разправе, лафия кола име. Бе права муслиман, това на кело, ама делија чон. Само опучи ба саме делија тутка чон. Ки предаја вела веродостојно свако понеделјак, ем четвртак, мандат, дондета. О амелија делија воздена пеко Allah, по курко значи чело пелафи. На само по Рамазани, цело беш сваку курко. Само делија чона на неба стимета романуша кола машкар песте лафи на черен. Tu postinea, claminea, sadaca dea, nu ne suna cerea. Pucilantul i corpul tut, socolul tire bucența cu Allah, cu încă bulină. A Iisus sabe, sau nem chema feste, trece altul que halai. Meu prostinau. So se ve mangawa minagra da tara kapke da ku Allah azza wa jalla kala. Nažalost, o kalbija mare, ule sarbara, Emamin rizikuinaja o ahireti wallahi sebe pije dunja. Dentro je navido diko akava, ma dozveno Ramazani te done cel tumen, a tu neka sa palijete omen. Tu neka sa lafite na čeren. Tu neka se selamite na den. Vai tam ne barum si betio dvate džame. Ko kravla je kam na tu prostina minu, maru tenim.